5 well-known celebrities have bravely taken on the task of learning Welsh. Here is Scott Quinnell's unique journey. Scott was brought up hearing Welsh being spoken in the family, but has struggled to find the confidence to speak it himself. Maybe now's the time, and if I don't do it now, then it'll never happen. So it's time to get those shackles off. It's time to get that invisibility cloak off and put yourself out there and make a lot of mistakes, but hopefully make a lot of gains as well. Scott's mentor is sports presenter Sarah Elgan. Scott Quinnell! Bore da! Bore da! Mae dydd braf i siarad Cymraeg. Ydy? Sy'n eisiau gwersi Cymraeg gyda ti? The journey starts in Llanelli, the town where Scott's rugby career began. Mae rhaid i fi dysgu fwy. Beth yw athrawes fi. Prif athrawes fi. Fi'n licio hwnna, prif athrawes. Ni'n mynd i gael sport. Beth fi'n neud? Be ti'n neud? Ni'n mynd i ddechrau fan hyn. Parc Ysgales. Graf. Sarah will be setting tasks for Scott along the road. Bore da! Hi, Debs. Shwt ydych chi? Each task aims to help him on his language journey. But before they get going, there's just enough time for a quick trip down memory lane. O, cochi. O, mae'n lun lyflu. Le o'ch chi fan hyn? Stadium Millennium. Wrth gwrs. A pa gêm? 2005, game testimonial. Game testimonial fi. Fi chwarae dau brawd, Gavin a Craig, a ffytadi fi, Derek, a bachgen bach na, Steel. O, Connie. Parc Ysgales. Croeso I galon ac enaid cenedl rygbi. Welcome the heart and soul of rugby country, is it? It's in English, yn Saesneg hefyd. Yn Saesneg hefyd, ydy. I fi darllen yma. So, Grynda nawr, y sosbenni. Ie. Wyt ti'n gwybod hanes y sosbenni? Mae sosbenni yn achos fel Tinworks yn Llanelli. Mae nhw yn Lanapist achos Celebrate Tinworks. I ddathlu? I ddathlu o Tinworks yma. So, fi meddwl lan ar y pist na. Calon lan, sosban fach, y caneuon Cymraeg I gyd. O'ch chi'n canu nhw fan hyn pan o'n chi chwarae? Fel dwi'n plantyn. Fel dwi'n plantyn, fi cael pasti, can y tango a canu yn y strade. Tan y banc. Ar tan y banc. Atgofion da. It's lucky Scott knows the song Sosban Fach, as it's about to feature in his first task of the day. Sarah has brought animal lover Scott somewhere very special for his task. Hello. Hello. Prynawn da! Prynawn da. Chi? Da iawn, diolch. Jean ydw I. Sara I fi. Helo. Neis I weld chi. Felly, gwedwch wrth fi tym bach am beth di llys neu ni, beth I chi'n neud yma, pa fath o waith I chi'n neud? Canolfan anifeiliaid a ni'n achub ac ailgartrefi anifeiliaid sydd yn dod mewn, rhai yn dod mewn gyda'r arolygwyr yr RSPCA, achosion crailondeb neu esgailistra. Some of the animals at the shelter, like these cats, are scared of people. And one of the ways to help them gain confidence is for volunteers to spend time talking and reading to them. Sarah hopes that if Scott reads out loud to the cats, he will also grow in confidence. A ni'n meddwl falle bydd yn syniad da bod ti yn darllen sosban bach iddyn nhw. Da iawn. Ie? Dydw i ddim yn hapus, mae Cath ddim yn hapus iawn. Mae doi ddewis I ti, rai? Darllen neu canu? Beth sy'n well ti'n neud? Darllen. Yna fi yna. Sara, ti'n siŵr mae Frankie yn moyn fi'n neud hon? Mae Frankie wedi gweithio fi'n bersonol fe moyn I ti ddarllen sosban fach iddo fe. Reit. Dyna ma ne. Frankie? Dwi ddim yn edrych fes a lot o diddordeb. Ble mae'n dod o ne? Mae'n probably dod o Abertawe yn y Castell Le. Fi siarad dy fynd nath. Reit. Frankie, dyna ma. Mae bus Marianne wedi brifo a Dafydd yn gwas dim yn iach. Mae baban yn cryd yn crio
a gath wedi scrapo Johnny bach. Sosban fach y berwi ar y tân, sosban fawr y berwi ar y llawr, a gath wedi scrapo Johnny bach. Ti'n gwybod na? Dau bach yn soldiwr, dau bach yn soldiwr, dau bach yn soldiwr a gwtyn grisen mas. Mae bus Mirian wedi gwella a Dafydd yn gwas yn ei ffedd. Mae baban yn y cryd wedi tyfu a gwath wedi lluno mewn hedd. Sosban fach yn berwi ar y tân, sosban fach yn berwi ar y llawr, a gath wedi blino mewn hedd. Mae Frankie wedi joio. Well, that was a nice Steddfod-worthy performance, Scott. Top job. Mae Frankie yn cysgu nawr. Rhaid i ni fynd. After reciting poetry to cats, Scott's confidence is increasing. Time to push it further by speaking to humans now. He'll be working in a farm shop and chatting to customers. Before work starts, he needs to meet his new boss, Nicky. Helo, Scott. Croeso i'r cwmcerrig, sydd i chi? Weddol. Ti mo'n helpwch o fi heddi? Wel, gen i dechrau dy bas yn y siop bore yma, efe? Gwybod, Mae'n barod i weithio'n galed. O, na fe. Galed iawn. Digon o gwaith i ni, David. Galed iawn. Ond mae eisiau un peth yna ti, Scott, i weithio fan hyn. Mae eisiau ffedog yno ti. Beth yw ffedog? Apron. O, beth? Ie, a mynd i ffito ti fyna. Ti cael ffredog? Na, dim i fi. O, dim i fi. O, ydw mae... Sydd i chi, we. O, mam. I think that's going to be a snug fit. Ydych chi'n open all hours? Wel, ie. O, da iawn. Reit, dyn mare. Mynd i gweithio. Beth i'n neud, Gael coffi bach. Bach o siopa. The first job of the day is to work on the till, but Scott is being distracted by some bananas. O, hang on, beth i'n neud na? Dwi'n paco nhw. Dwi'n mewn bags yn hyn, achos maen nhw'n cadw'n wych mewn bag. Ti'n gweld? Magic, ti'n gweld da? Beth i'n neud? Mae'n gwrdd. Fel snapbags yw nhw, ti jyst yn lawr fyna, and you're done. Ie, Dim heat. Fruit heat yw hwn. Wel, mae'n iawn, ie. Ga i cael tri o fe? Ti'n mynd i go? Na fe, dod nhw mewn bags yna. Diolch. Neud yn siŵr bod plastig ochr un, a pwysio fe lawr, ie. Mae bus mawr yn fi. Ti'n gwybod beth yw banana yn Gymraeg? Gwed, beth yw banana? Beth yw'r gair arall am banana yn Gymraeg? Ffrwchnedd. Ffrwchnedd, ie. Banana. Ie, na fe. Na i gyd i'n neud. That's enough of playing with bananas. There's a queue forming. Ti'n hoffi tactos? Na? Ti'n hoffi moron? Ti? Na, o fi yn. Ti fod mynd i'n car yn y fe? O, diolch yn fawr. Dyna yma. Mae bwrw glaw yn fe. Mae'n bwrw. They're working Scott hard today. He's now moved on to a shift in the cafe. Helo. Helo. How are you? O, siwr shwd ych chi? Dwi'n iawn, diolch, sydd i ti? Wel, fi'n gweithio. Wyt, ti'n gwneud yn dda. Ti moyn rhywbeth? Os gwelwch yn dda, gai gael Americano. Ie, Americano. Yes, fi cael Americano ti na. Diolch. Aros myna. Oce, na i aros. Fi moyn biscuit. O, ydw, wrth gwrs, diolch. Ydy'r dŵr yn dwym neu'n o'r, Scott? O, mae dwym iawn. A mae llaff yna hefyd. Ble moyn ti cael e? Na i fynd o fe, diolch yn fawr. Diolch yn dod ma. Diolch, Scott. Enjoyo. Diolch, da iawn. A gyda gwen ar dy wyneb ti hefyd, chwarae teg. Ti hoffi coffi? Fi'n hoffi coffi. Da iawn. Fi blino iawn na. Ti di blino. Ti'n neud yn dda. Fi'n gweithio. Oi, ti'n gwybod, ti'n gweithio, a ti'n neud y gyd drwy gyfrwng y Gymraeg. Lot o feddwl. O, wel, pen fi. Men. Ie. Scott is now on his way to the Celtic Manor Resort to face his biggest challenge yet. He will be interviewed in Welsh about 3 items that are dear to him. The interview will be broadcast on S4C as part of the Heno programme. This will be Scott's first ever interview in Welsh, and he will need to muster all his confidence for this final task, but at least the interviewer is a familiar face.
Ni wedi gofyn i ti, fel rhan o'r profiad, i ddod â 3 peth sy'n golygu rhywbeth i ti. Felly di weithio ni beth i ti wedi dewis yn gyntaf, beth yw'r peth cyntaf? Peth cynta. Peth cyntaf. Peth cynta. Teulu. Good. Teulu fi. Fi, sy'n hon. Lle weld y tebygrwydd? A Nicla. Sam, Lucy a Steele. Teulu fi. Y ti. Y cwn. Fi'n hapus na. Da iawn. Mae hwnna'n lun hyfryd, Scott. Diolch. Hyfryd. Reit, beth yw'r ail beth? Ail beth yw cap grampa fi. Ddim dycu, cap grampa fi. Mae yn Royal Marines. Mae hwnna'n rhywbeth hyfryd iawn i ddod mewn gyda ti. Hyfryd. A cap arall? Cap arall fi... Yw'r trydydd peth? Mae cap Gymru fi, but rygbi dwi. Rygbi'n gyffredinol. Rygbi'n gyffred, ie. Os un atgof yn aros yn y cof? Redig mas o change room, redig mas I car. Fel ti'n mynd mas, nawr, mae tân wedi mynd popeth yn dwe. Ond ti redig mas I car, ti gweld lan yn y stand, gweld Nicla, a gweld teulu, mynd I gwaith. Dim I fi, I nhw. I nhw. Fi moyn nhw prawd o fi. Mae nhw yn prawd o ti. Ti'n gwybod be? Fi mor prawd o ti. Diolch yn fawr, Scott. What an achievement. And a great interview by Scott. Hang on, maen nhw moyn I wneud ein yno. After working so hard during the road trip, it's only fair to allow Scott and Sarah to relax with a friendly golfing competition. Shivens, oh my gosh, dim I top lan na. Na. Dyna fo, dydw I ddim ever cael hole in one. Today's the day, Scott. Today is the day. Scott may not have got a hole-in-one today, but over the course of this trip he's achieved the Triple Crown as he's increased his confidence, Welsh vocabulary and language skills. Mae dy fi anrheg bach I ti? Diolch. A gora fe, a na I sbonio I ti beth yw e, oce? Diolch yn fawr. Dydw I ddim yn cael rhywbeth I ti. Perfecto. Mae dy gwmni wedi bod yn ddigon o anrheg. Felly anrheg yw hwn, englyn yw e. Mae wedi cael ei sgwennu yn Tudur Dylan Jones. Un o beirdd mwyaf enwog Cymru, mwyaf enwog yn cenhedlaeth ni. Mae wedi ennill y gader. A cysylltiad bach gyda ti hefyd, oedd e'n bonathro yn Ysgol Ystrada. Felly, dy dasg ola di yw darllen yr englyn a mwynhau e. Dydw I ddim yn darllen yn Saesneg. Tria fe. A gem... Ar gai. On the field of play. Hwn fi'r chwaraewr. He was the player. Gorau oll. The best. Paina. Fi'n graig ac ymladdwr. He was a rock, battle-hardened fighter, strong. Fighter. Mwy na'r gêm, yn awr i'r gŵr. So beyond the game, now for the man, yw'r iaith yng nghan yr wythwr. The language in song of the number 8. Fe'n lysh. Diolch yn fawr. Tudur Dylan Jones, Sarah Elgan. Diolch yn fawr I chi. Cwtch. Cwtch. Ti'n bod yn briliant. Dwi'n joio pob munud yma. Diolch yn fawr iawn.